Dragana Kuprešanin, Nevidljivi talas, eksperimentalni taktilni strip, 2018. godina. Nevidljivi talas je adaptacija romana Talas Virginia Woolf. Rad se sastoji od 52 table koje su izvedene u različitim tehnikama i materijalima koji odstupaju od tradicionalne forme stripa. Različite teksture, reljefnost površina, minimalistički likovni izraz, kao i paralelna upotreba dva pisma, proširuju polje recepcije i postižu univerzalnu čitljivost. Vizualnom stilizacijom i haptičkom adaptacijom ovo delo postaje pristupačno i za slepe i slabovide osobe. S druge strane, uvođenjem taktilnog kao tehnike i strukturalne komponente dela transformiše se klasični izraz i proširuju potencijal samog medija. Reinterpretacija romana Virginia Woolf u formi eksperimentalnog taktilnog stripa po prvi put otvara ovaj tradicionalno vizuelni žanr za slepe i slabovide osobe. Rad i autorska izložba su više puta izlagani i nagrađivani.